isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa 3:30 cia wiyo sasa ukwata Vilingi wa Mauvoo na wekwatio kana ni watindanesa vonde vala watindila. Ni muvyano ndwa kusakwa Mutongo TV ngwatano ya mukamba kwithiwa kizazi cha kuicha ukumanithia kila ivinda. Katwamba kunengelelia alatukumbanisye kwa ukuvi. Alatukumbanisye ni vamwe na andu nyanya kutiwa ni thayu nange kukwata maumisye maimbangani ya lelu vakuvi na soko wa salama. Seneta wa Masaku Agnes Kavindu kuende ya kusukume ya ndi ya Amerika jive andu alama kunikie ni vithokia ya bomu. Serikali ya kaunti ya Kitui kuwetakana ni kuikia mawalanio masioma ukulania wa koti kaunti Nisu. Na maskulu alame kisioni cha 7 Fox kutetheka na liukuma kwa kambuni wa kusevya stima wa KenGen. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia na udhocha tiumanithie nyenitwa Robert Mutuku na kesha rondinda etwalila Mauvoo kwanzia ya meko. Andu kauta ni maende kukwata uiti kumanwa na mbanga nthuku ya lelo ila ikitikie masani makiokoni na kutia andu nyanya matethayo kisioni cha kimakio vakuvi na soko wa salama. Lelo ni wakuma ilovi kuthi Mombasa. Mauvoo ni maikithwa ni komanda wa polisi wa Muka Barnabas Ngeno ulawa wetakana mbanga konisie ngali ya kwe 14 na trela valandu ana matiwa ni thayu vau vau na ngena matiwa ni thayu maende kukwata uiti masivitali ni kivuthukanio. Caleb Chalo na Mauvoo. Masama kwa chake sione chake makio kuthengiana na soko wa salama mbanga mbai kati wa matatu ile kwa ando 14 na loli muthembo wa trailer na yakitika ngale iike kongana chongo kwa chongo kutia ando na makitiwa ni thayu vau kwa vau ko angialama kwatia maumisya mai makisembo sivitali sikivuthukanyo ta sivitali wa salama na sivitali munene wa Masaku kukwata uiti mbeange ndolambike yake weyone cha umundi wende na kuongela wia wa kuongeleka kwa andu alamatiwe ni thayu kumano na mbanga inu. Barnabas Ngeno ni komanda wa polisi Muka akikethia livoti eno kwanzia ya simu ni wawetakana ni vatoneka iketha ndelevo umwe aisienzia na kukimangali ila inge chongo. We had an accident up at MUTUKU. It going to involve a trailer and a 16-seater Naikana Matatu. That was around 11. So unfortunately, we lost 8 people on the spot. Yeah, but now, you see, before we give a comprehensive report, I've sent officers to various hospitals where we had rushed the injured so that maybe the fatalities can increase or so that we know the identities of those who perished and also those who are injured. Yeah, actually it was raining heavily at that time. So we had to work very hard to see that we save the lives. Huh? You see how steep that hill is. Huh? So there's a possibility one of the drivers failed to keep to his rightful side of the road. That's why it resulted into an head-on. Itina wambanga ino mulolongo muasa wangale ne wakuse wakuvikia kiwona cho munthio lelo ne wa Mombasa kuthi lovi livoti ala masembi okukwata uitimbike ya vauti namba 10 kuona nyakanave ungi utiwe ne thayu kumano na mbanga ino aende no kwata uiti alama tiwe ne thayu masembi we nombani ya kusovya meyaku ya Kilongo. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Seneta wa kaunti ya Masaku Mwandu Agnes Kavindu ni wakulia serikali ya ndi ya Amerika ikiwalanio wa kuiva enendi mandi ya Kenya alama umeye ivindani ya vithukia ya mbomu mwakani wangili mwema na kenda na miongo kenda na nyanya. Kavindu anena ke ivindani ilanza mayemwanya ya mbunge ya Senate ila yende kuthinikia ndevi ya ndwasu ya twaisa kikalo na enendi asu makunikie va musini wa Masaku. Daniel Mwangala nukuelesya. Mwandu Agnes Kavindu nena no akikalo na enendi ala makunekie ni mutuku osu wa bom wa mwaka wa ngili umwe maana kenda miongo kenda na nana ni wenda iseso ya kuiva kwa enendi ajende na ukalatwa ndaelesekana serikali ya nthi Amerika ni aivie enendi makuma nthi ya Amerika alama konetu mbanga nesu indi ma Kenya mayaisa kuiva kuvikia vau kila tukwasianika na
andu asu makimiwe ni bomu ya 1998 Al-Qaeda ndio kita na Kenya, Al-Qaeda yo kita na Amerika, na be kinandu kila ki Amerika cha kucompensate andu ala makimwa ni bomu kana maumiwa ni mboli lisusi ya muthembosu na ndini wa kinandu kiu Kenya ti included na tuyasia Amerika ma amend mwe ausu nundu kinandu kiu ona ti taxpayers sia andu ma Amerika kiyumite treasury ni ya Amerika lakini chumite kundu ta Irani kwa Al-Qaeda mzangilile kuna makwata mali yona madhosia mekia kinandoni kiu na kwa unundu ona ti koti wo kila tukwasia ni kana Kenya kana ithie Kenya twakuniwe nundu wo tuyasia Amerika kana ma walk the talk nundu Amerika nimesikia internationally ta atetei ma aki siandu ingini wenda muvea wa kuandikithia andu ala mekara na mamutha me mwana wandikithie andu ala makonekie mbangani isu na ala aingi momatiwe me na mamutha asu me mwana ndaumbula kana aingi maende na uthina misiini matatona kuthukuma na matatona kwikala thayu ala mekala mbe wa kukitikiwa ni mbanga isu twimbithitwe namo na niwa kwanza tangwisa bakwatwa nika stress nundu mo kama inena wisa kwithia ni maya nimekuna rate undu mathinite undu mena thina wingi bite ona guka kwatwa ni stress bo ona mavinda nitukaiye kuya nundu wa kuona thina ola mathinite na niwe tukwasia onacio stakeholders andu asu ni mailo sisi andu ala maumiye matwika iwete nundu amwe maimetho mayona nthi angi niwete maenda na wheelchair angi maumiye weza kwithia ona takeli tukamwa mwakona ba kena glass kana yo mutwe na kaitona cooperative ikaumwa niki nundu maybe technology la yekwya uiti ya Kenya ndina mbovikia kiwango kiucha ukaoperate na kaithi ndisi anza ministry yesu ya PWDs na pia foreign affairs ministry na diaspora amend mwe ausuni kana ma include Kenya nundu ni akithito ni amukati wa enenthi alama kitikiwa ni mbanga itno wa mutuku usu ula kitikie musiini wa Ilovi imo na naendete wa TSC niendete kosa study leave letter na indi niyo nziani ndibikobu niwe na mwesu yatwikie na yatwikani na umeye maau ina tulikile maau na natinwa mutwe na twayitwa na nengi twaendelea na kwitha twenda compensation from the American government indi kila kiusenyo ni kana maibiwa suma American embassy na indi Kenyans ila taumiye talia kwisa kwitha ti compensated kuma tu compensate matunenge okindu onatha mundu ndikuibo withe no wetethesia na atungienge ngalama yake ila yaendie nundu aingi ni matheleirwo bikazuo twatwika masikini mundu yake twasati ya wewe muthui wetu wotekena thina la wibo ni kwitha serikali ya America ndia iso to compensate kindu nongi ona bala ni twiwa kana andu ala mathukuma embassy kwa ni ma compensate iwe mbesa ni nzeo na yuko bikono mundi aingi maitu twende ya kuthima sibitali na tutena kala kanini mundu eyiye nikethiwe keka nini muno ukethi andu maito no kwata uiti undu batonekana Daniel Mwongela Mutungu TV kuma vaisangione ya kumbani ya enenthi ya Machako Social Hall live katikati wa musi wa Masako. Serikali ya kaunti ya Kitui nivanie kwa ile ukolania wa Ilovia nthini wa mwaka huu ende wa Ilovia kethi wa mawalanio alameki tena kwa oyume nthini wa wosania wa mawoni kuma kwa enenthi nimekusia matunda kwenana na minista wa Kinandu Kitui Peter Mwiche Kilonzo nikanava ima waliuku manene meki nthini wa walanio asu na omituki nimeusio mtaratala wa kulungalia ukolania uo wa koti. Lina Musangi nukuelezea wasania wa koti kaunti na Kitui no kuoneka wende na kwaila ni kuenana na minister amba na ofisa munene muveani wa Kinandu kaunti na Kitui onena na kamemeka minister muveani wa Kinandu Peter Mwikiti na waiseso ya wasani wa maoni yulu wa mutalatala wa Kinandu mwaka wa 2023 2024
umbano ula watu iso nyumbani ya mbumbano ya Resource Center musini wa mwingine wa weta kana kumana na gharama ya mekelele kwitha iyulu. Gavana wa kaunti Julius Makau Malombe tona umisi molo tuwaka na mwenenzi wa kaunti inda kongelangwe koti. Gavana wa itu Julius Makau Malombe nundu wa umu wa economy kana uchumi nunaisya kana mwenenzi ndakatete kuongelelwa koti. Kila tweko mundi twakita kwoza twathi twabathukania okundu kuma kuno sawa koti ukeza kwithia kuikwelekanesa. Mwikini wa weta kana no mawali kumanini mavikie kwithwa nthini wa mutalatala u ukeza kwithia pena hardware ya unene wa nondu munene kwananija nondu makwata matesa chindu kana kwananija na thukumi na buni twathi twa categorize twazia pena hardware nene pena hardware ya wakatikati na pena hardware nini chindu ingi itana exist ya ta wifi ukeza kwetha ino cia kwete chindu ta bundles kana data anichukite na tena sinatwa isu ni twekea nikana weze kwetha otende kwen encourage digitalization namo ni mambe kwa koti nunaga munduzu ndo ambao mukapchata wa electronics. Ofisa munene wenda chief officer muveani uwa kinando na kinwa weta kana county ita yengo no kwisila muveani uno kenda wosani wa koti uwende vate ulusani kana leakage sia revenue kula revenue senaya ungei andu kwa maiba na control ni kana niyo ukemphasize niyo twailetekia katika revenue collection system na to quick make sure kana revenue automation ni automate all the streams. Ndani kana wongela kuweta kana county iya kitwita itongoese kwa wosani wa koti kindu kila kuweta kita kiutethese serikali iko kwata kinandu kia kuende ya kumudhukuma mwenenzi ni kana ngatu improve our revenue collection wasise kwangeleka ni umie yesu ile na itathelete mwingi hospital hiyoka miyelengi ya last financial year ineta revenue ya 4 million 5 million mwiso wala mabikene 6 million. The last yesu mwi wa monza tunena milioni nyanya from 4 million in the last same month last financial year. August hiyo katukwatie 10,894 kuma kwa milioni nya na maneli teka cha muhimu no bani muno no kuthi uibendwa o masitwa kundu kumwe na kula masitwa makwenda melikana na mato makwete confusion te yumya masitwa azu daily place na sindwe lingi kana namba imwe twina 84%. Gori pote Vilingi wa Mauvoo kumusini wa mwingi kaunti na Kitui Nelina Musangi Kongi ni kana memba molote mbungeni ya Kitui na chama cha NAK Charity Musyoka ulawithi twaitete andu ala memamutha memwanya mbungeni isu wamienda serikali ya Kitui vindani yeyambisezeso ya kuosa mawoni maenenthi kukonia mutaratala wa kuseuvya bajeti ya mwaka wa 2023 kwikithia nthini wa isesa yu ni kwithiwa na andu matonya kwaliula mawoni kwi andu ala mena mamutha memwanya. Charity ni waweta kana andu asu nimethitwe maiva tholwa muno na aingi kulea kukwatia kila kiendeye isisoni yuga yenda kethi wani mathokwa nthini wa sikalo ii serikali kwikithia ni makwata kila kiendeye kwa kumenenga sindu cia vata ila matonya kutumia na kumatonethia kunengane mawoni mo tainendi alangi. Onesimus Chalo na Mauvoo. Kavindani ka serikali ya kaunti ya Kitui yendesye seso ya kuosa mawani ma NMB kukonya kusevu kwa bajeti ya mwaka wa 2023 na ulawa 2024 memba wa bunge ya kaunti ya Kitui na ulawa lotetwe ni chama cha NAK Charity Musyoka ni wendekete kwithwa na andu makwetethesya NMB ala memamutha memwanya kwa kila weta kana methitwe metiweti na nthini we seso ya kunengane mawoni mo na hamwe kulea kuelewa kila kiendeye. Ni na konzani zianona yulu wa public participation ila ende ya finance bill kana andu ma disability methite men disadvantaged kana matena utethio munene abika ibinda ya ku participate
kwa finance bill ino nundu mabuku ala mete wa mabuku ma kuandika especially ala mena matatonya kuona to uni na several year ATC na maena mabuku ala maile kwithia namo ni kulia CC finance CCM finance next subsequent public participation to provide and man disability kila center at least 3 to 4 books braille books. Charity yendekete serikali ya kaunti ya Kitui kumandhia enende asusindu cia batilito no tuma maelewa kila kiende sikaloni isu na kumya mawoni mota enende alangi vala wetakana kwa alama taikuiwe ni vele kwitha na mundu wako matethesya kumanya kila kiende kwanzia ya meko ayenda minister wa kinandu serikali ni kaunti ya Kitui Peter Mwecha kwikithia seso yi ya kuwasanya mawoni ni kwethwa na andu makutethesya enende ala mema mutha me mwanya. Kingi ni tukulia CC finance Mwecha a provide sign language interpreters nundu tuona andu moka ku participate mena thina wa kwigwa na matanena with obu kila juneno ende sign na momo set information. Ona wiyovo Charity ni wawetakana kuandikithwa kwa andu ala mema mutha me mwanya ni kwendee no kana kutethesya enende asuku kwa totethyo kwi serikali na kumanya utalo wo ayenda meyumelia na kwiandikithia ethe mundu wa disability ala meba gube na Kitui town no register Kitui town na ala me katika sub county levels nitwigie mibango mbanu ila andu azumo kwa kuonekea in the near hospitals kula mumete like sub county hospitals ndu gube ndagitali moka o sub county hospital makuko mandike abo kwa uandu meyumelie mandiko ne kana then twa register ni twa mana au menawi na budget ikikwa within itu nitwethe atwiketad for hingi memba uno awetakana no na thakise mutalatala mbungeni ya kaunti ya Kitui no la weta tokonete mavata mandu ala mema mutha me mwanya takisoma na uiti la wetakana ena mwekio mutalatala usuni kwa tomboni ya memba anyanya na kuvetukithwa bungeni ya kaunti ya Kitui ayenda gavana Malombe kwikia mwiya wa mine kuvetukithwa la wetakana katethesia vanene kukitana mavata ma andu aya mema mutha me mwanya already nini natwa iye Kitui County Disability proposal bill ikwa speaker na no twetelete ni kana yuke mbungeni ipituke izu ya bituka ni tukwithe atwi advantage nundu ina sindu mbinge ila zitu thinazia and also our governor ni tumutungia mubya nundu ni tukona ena concern muno na andu ma PWD na ni tukulia nini izu ya mina bill izu ya mina kubituka mbungeni amesaini twike law with the zindu imwe ino tukulia kuno kwa finance bill ikethe already law there is no need of putting it every year ikiwa twike then atwika law in Kitui County. Deliver Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Maskulu alama isioni cia silanga cia 7 Fox yuyume na undu wa kutani tina wa kambuni wa kusevya mwaki wa stima KenGen ula wikiva sub county ni Masinga kuvingwa izeso ya kunengane liu kwa maskulu yana yemwe na miongo 36 kuma kauntini cia Masako, Embu na Kitui. MCA wa ward ya Kiva Alphonse Mutinda Nzioka ainena kavindani kaizeso ye ni waumia ukulio kwi kambuni wa KenGen kuongelanga utethyo uonekana kuvikia maskulu maingi alame wetwa makunikite muno ninza Ben Musau na livoti. Masukulu yana imwe ya miongo 36 thini wa location 17 na ila si kisioni cha 7 Fox thini wa county 3 ila ya Masako, Embu na Kitui yuyume na undu wako tani ya itina wa kampuni wako siaithia mwaki wa stima wa KenGen kunenga na liuma skulu ni aya na pala kila skulu weithi wa uikwata makunia nyanya mambemba atano mamboso na lita ikomisi ya mauta uoni kuyanana na Grace Chepkoni na ula ungamia maundu ma NND kampunini uyu. But as a company, what we try to do is to make an impact because we believe in making communities better than we found them. We believe in sustainable communities, and whatever we do is actually geared towards sustainability. As a country, we've experienced very long dry seasons, and what does that mean? It means people have become more food insecure. And so as a company, we try to alleviate this situation by actually meeting people at their greatest need.
We have spent about 20 million to buy relief food, and this food is going to be distributed in about 4 counties. That is Naivasha, Takwel, which is West Pokot and Turkana, and also the 7 Forks, where actually we have that's Kitui, Machakos, and Embu counties. And we are going to be distributing this food to 136 schools in the 7 Forks, and that's 17 locations. And what happens is that we believe we must make an impact where it's needed most, that's at school, because we want to be sure children can remain in school so that they can read. And we know what an educated person can do. So as a Deputy County Commissioner wa Mbeere Ithio George Omolo eweta icio ithita itavikia na ukwatambua ya kuyana na kiko kini kitha kiitethesia amanyigwa kwikala ilasini. First, we do appreciate that we live in an area that is normally challenged in terms of rainfall, and our people go through a lot of hardships in terms of water supply and even food security. We know that communities need to develop their own resilience, but again, when we get friends like KenGen who come in to support, we are really very, very happy. Especially the sector that KenGen is targeting, because as you all know, when we do not have food at home, these children are challenged. They may not even be able to go to school, and that normally leads to a lot of dropouts. So this food, especially now that it is targeting school, will really support in retention in schools. And this being third term, we are sure that it will ensure that all the children we have in school will transition to the next classes. Ovamwe nau MC wa ward ya Kiva Alphonse Mutinda na ulive kita isesoni ya kuvingo nyaite waliu yuyu eweta vena vata wa kuongelanga utethio uyu ni kana kuvikia maskulu maingi alame kisioni ki. Lakini kifugo KenGen mwithitwe nikukwatisia kuyu mtumendo wano ya na mujunenge kuya, lakini siona tulimunosia muno nikenda tuvikie kwivantona wikwatisia kuyu nikenda tuweke kutinda tulimunosia kitu kali kwatisia kuyu kwa ukuli mwonge anda yasi mukuli ya ta paper wao mutulezi kivuki mani nikenda kiuchutu kitume kunyilia mtu tutumete mtatu force ithete yenda kigukila mutanamba kwa stima na nitwizikana kiucha kindaruma cha mina kwa stima kiukenge kienda ndani sisi ai mtu kililie kiimani nikenda tunyilie na nini semweku twiva twamina bino kwa utunenga kukiledi. Kilipoti ya Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nyenita wa Ben Musau. Mubea Ben Musau nundu wa Mauvoo asu na ini tuambo thio mwavanini itusiokethetie na Mauvoo mbenge. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga. Nini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masilia kila kindu chonde ona kuo wendegwa no thambia baikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani. Kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nutaomeona tabateke esilia lile mwaleane maokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wanevia tausi wana ithi bandu batekindura mama ucio na pesa baje wina kapointi dikana nake kamundie kaela no kamunde kale kombina mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo
ni kwendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa utivuo thimbo kowe ni nyone ni komie kowe asi magwa ni dio mathiava ake mama iwe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambya kwetambya kila wachumwa kwambiya saili na nusu syawiyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebia no toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kila kikukia kila wathandatu kwambia saili na nusu cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa muyo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe nde yani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na tho wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi wani ko yanza ni mausuwesia niwe atikote Ni na udhocha ingi twendeye na kumamithia mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga ni watula mutia tongoi machama ki ala methitwe maikwata mbau silikali ya Kenya Kwanza iweta kana tinginya mutongoi akakwata silikali mbau ni kana ndu make makwata maendeyo aine na kauntini ya Migori kuyo mundi Raila ni waweta kana kuoni kubonyania chama kila chama likilia utongoi na kana benzianzio sia kukwatiania na silikali uneni wake huyo kamithenya mivuthitina wa chama cha ODM kukuthwa ayumbe atano Evo Elisha Ocheng wa Game Karoli Omondi wa Suba ya Ithio Gideon Ochanda wa Mbondo Felix Odiwor Kanaja Lango wa Langata na Senator wa Kisumu Tom Ojienda. Bunge kule umeenda umenunua wabunge umekuwa sasa makaragosi unapiga saruti tu Bwana amesema. Mwingine umekuwa malaya. Unashika pale nambia ingie pale toa siruali. Hello. Sasa tukaona ati wale ambao hawezi kununuliwa ni wananchi. Useme kweli ni nani? Kipima joto ni nani? Si wananchi. Ndio sababu sisi tukasema ikiwa kama namna hiyo tutarudi kwa wananchi. Na tutakataa. Na tuko na uwezo ya kukataa. Sheria ya Kenya na katiba ya Kenya inaruhusu wa Kenya kama hawataki kitu kukataa na kufanya maandamano. Ati nimeona akitaka kuongelesha Raila Amolo Odinga kama kijana. Yani nataka nisimame hapa Migori
niambie huyo mtu mnaita Kasiela hajatosha boga, hajatosha, hajafikia kiwango cha kumuongelesha Raila Amolo Odinga vile niliona akimwongelesha. Aende aongea na kina Masara, hii ndio level yake hii. Sawa. Na hata akifika kwa Masara atamukanyaga chini. Kwa sababu yeye huyu Masara huyu is a second term member of parliament. Hiyo Kasiela he has served only one term in parliament. Kungi ni kana muyumbe wa Embakasi umiloni wa Sua Babu Owino yaweta kana ni wasi okethia ingi ofisini tawe mwandiki munene wa chama cha ayumbe mamuika kana KYPA mwayumwe kuma utongo imwe wosa kana woselela utongo ingwatanioni ii na kumabetanga onthe alama na nyuvitwe kwi mwaini wa karatu. Babu ni waweta kana omituki no kwithwa imabetanga atongo yonthe atano maoyu ala waweta mosi utongo iwa KYPA kwa kurulamia otondo mwandiki witu Benjamin Mwaka ukuelesya. Vakuve mwai umwe kuma Babu Owino vetangwa kuma mwanano wa mwandiki munene chamani cha ayumbe mamuika KYPA. Yuno watangasa kusiokithia ingi ofisini o itina mwandikithia wa siama kwichaitheka unyuvi wa utongo imwe ulotwevo kwa oyu misingine ya kwithwa uya ati yamiao kwasa utongoi. The Registrar of Societies did write a letter, did communicate to KYPA that whatever was done, the sham elections, is not recognized, it is not legal. Therefore, the coup that was planned by some members in KYPA will not hold. Ofisi wa mwandikithia wa siama iweta kimea umbano wa kwike utongo imwe wa KYPA kivilano ile kuatiania na maundwala mewaniwe na wiwano wa kusenzia utongoi wa ile kwithwa wiwitikilano mwikie saidi utongoi ula ukwifetanga na ula ulika kivilani sindu ila itaikika matukweli mamwe wa thana mwaka o zila mwaluku mautongoi mekiwe chamani kino. The speaker did make a communication on the new officials of KYPA, and this has been rendered useless. It is very clear that only the Secretary General shall call for elections. It is only the Secretary General that shall write a letter to the Registrar of Societies, duly signed, notifying the Registrar of the changes that are made. Any other thing that is been made is considered as a scandal. Nikupano na KU vala muyumbe uwe Embakasi umilono wa Sua Babu Owino watangasa ndevandu unaendete na nuosi utongoi ingeta mwandiki munene. Vamwena mwene kivila muyumbe wa Mathira Herek wa Mumbi myama ya aeli thimokoni ma muyumbe mwolote Woodgood Hamina Siad na muyumbe wa Manyata Gitonga Mukunji. As the Secretary General, I will expel 5 members without trial from KYPA. As the Secretary General of KYPA, the other day I did say that I resigned. I wanted to test and see my enemies in KYPA, the people who could start opposing me in KYPA. There is nothing like resignation as the Secretary General of KYPA, and we still recognize Honorable Eric Wamumbi, the Madeira MP, as the duly elected chairman of KYPA, and Babu Owino as the duly elected Secretary General of KYPA. The others read the letter. Chamaki cha Kenya Young Parliamentarians Association KYPA cha sovwe mwaka wa 2004 kukitia mwiana na mwana wa ayumbe mamuika maunduni mauthukumi mbungeni oundu mwana kwisila ngwatanio na ngavailenge sia serikali. Vilingi wa Mauvoo kuma mamusini wa Ilovi nye nito Benjamin na Mwaka. Atandithia sokoni wa indo wa tala matungu iwe ni mwene kivila wo Michael Ngao ni maweta kana ni molasimika kutwa isi ya miatianio ya muwe vindani kuvi yukite ni kana maiki idhie kiyo cho yulu wa madhina lama mekumbilite sokoni usu ni madhini kiwa atandithia maweta kana mavinda onde alamo kilasia kiyo cho kui kaunti ya Masako wa yusu mgyo makwata
na kana maimwenda MCA wa kisio kiu Jackson Ndaka Wambua athinikia maundu mo kwivwo kwa kiwa ibanda cia kwivitha ivindani ya mbua maitata koti wo ulama ibata utamathetha cia ashedi toete matuko maingi muno na akitwe nawo Madam Wabina Wandeti ula ni ngavana wito deputy wake Francis Mwangangi nena ina obisi tafadhali etha ibatoneka nyeta chairman nena wo mwingi muno nelangu nena banene na nena wo muno nundu kilevinda ni Andres ulwa soko wa Atala na mitaboni soko wito wa Atala niki uteki wa shedi kwina issues ziko twika neto uthamwa na tuyese nicho gitumike utuma tutasobe soko wito wa Atala kana nicha isu nenzegena ndienda kuinenea nienda unena yulwa soko wito wa Atala nginena ndiasia kana ona ni reported kana neto kuandamana ilangwa je neto kuandamana soon or very soon etina wachu mwakemwe ethate yetha na mausungio yulwa soko wito wa Atala neto kuandamana na twinena kiutwe serious nyeta ni chairman wa soko yo ninena ni serious ndienda kwasia kana ebinda ekubebyo neto kuandamana nikenda tukuli akijito taana soko matala nenda unena ndeto isu ndienda kuikithia kana mheshimiwa wito Ndaka kwa ndai asionthe ningwisubite nganena naku ngautukulya kwa ndai ukonene na andu maitu matala basoko na niwaemie kwisa kukapyo kumaanisha sipato uthukumia titabe kuvaluewa shedzi thietu atabanisie ona Jackson Ndaka aibaba ambo tutethecia twakita kindu temporarily nenyena atemiwe icho kikweta ovaluka tusania kwa governor Wabina Ndeti tuzania withiko twi ma county government liba kana ithe tu yani ku nondo yuba ambe tu squeeze baba iliteza bonga magwa mbui ona mangoi moka ba okesaidia abiba la turona kuungamia tuyo kulia mbui atana uwa baba the vegetables na sietha itegwa kuiketha kwi soko na twine no tuteukia nondo itu iba koti na tuise koti wendaba ng'ombe twata na mbui nitukata receipt na tuiba direct muyasia ni la nisiwe wanandu ma county ala methia clerks ala methia waba tuyukulia ithe twimau tina asiumwa ile siathela titasobiwe sokweno nitiandamana na tibunga sokweno withia baikindu kiende nyane asio atithikiwe kio kitu ne ngabana za kuyeti kwendana kungi ni kana bunge nene ometuke yithiwa na kivalua kivuthu nthini wa mutatala mweu wa kulungalia kisomo cha tetei mama kwani mutatala ula uvaniye kuikithia mathangu ma kisungu na kiswahili tikisie yingi kwa manewa mbe wa 5,000 alama siyitwe kuminia kisomo cho kimansioni cha Kenya School of Law ona kutwika mena mvalua ma degree kuma imansioni cia yulu nzama ya budget ile kuthinikia mutatala u ingini yaweta ni kunenga mustali wambe wanyo ilovia wendekithioni mweu wa kwaliula kinandu cha uiti cha NHIF kwikithia andwala mema mutha memwanya makakwata uiti wina wiananu ila mathi maswitalini. If you've graduated with first class honors, went further and did masters, went further and did PhD, then you are still told that if you didn't score a B plane in English or a B plane in Kiswahili, then you cannot join the Kenya School of Law. You cannot be a lawyer. So between a degree course and a diploma course, what is important? Definitely it is a degree course that you gain from the university, any recognized university in Kenya. And Kenya School of Law, thus offering a diploma course, should accept. I know Cabinet recently, when the President was in Kakamega, proposed a split of NHIF into 3 other funds. It would be important we try to look at the changes that have been proposed by Cabinet and then link it with these good proposals. And considering the state of the economy that we are in, would you probably revise and propose maybe for the devices to be subsidized rather than offering for free? We subsidize rather than offering all of them for free. And that is why I'm requesting the government to come in in a big way, fund NHIF and to ensure that every person with disability gets assistive
devices, the hearing devices, wheelchairs, walking devices, all those. Because if we leave it to the other organizations, they may not be able, and we are talking about 3 billion. So it's affordable, and where there's a will, there's a way. Na indi kwa Mauvoo asu tutungia mubiano ndu wa kwithiwa watambania na ituo nthini wa Vilingi wa Mauvoo tukwendea kuiyo cha kwa ila na weekend nzio nyenito wa Robert Mutuku na Sharon Ndinda atwalila Mauvoo kwanzia ya meko tiwanesa.